I le suafa mamalu o le tātua li I whaola. O te whaafeiloa I atuai I le paia ma le mamalu o tātou e Kalesia. I le Sinotia Victoria ma Tasmania. I lalo le e Kalesia so whaatasi I Australia. O te whaatalo whaatifo I le paia ma le mamalu o Samoa. I ona tūlanga whaalupe. Ua mawhai o na maua mai le nei Sauniga. I acknowledge that we gather to worship on the land of the Kulin Nations. And we pay our respects to their elders past, present and emerging. And pray for God's guidance as we seek true reconciliation. Tātou walau e tāpuai. Our call to worship. O te whawhitai I le alii I aso o malava, e le au noa o na vi inga I lo mutu. We bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in our mouths. Afio mai oe anganga paia, ia whaapaia le nei Sauniga lau whanau. Ma ia whaafo I le vi inga I lau fio e le aunoa. I le suafo Iesu lo mātua li I ma le whaola. Amen. O le tātou pese amata, whaaftai le atua, usuina I le combined choir, mai Amerika Samoa. Talo le whaafitai, ma le whaato e senga. Tātou te talo.
le atua o le wholafolanga. Mātou te vivi ma whaafetai I lau afio, I le mātalasi o lau foanga, mai maunga, a vai tafe, se o lava I manu, mai mātou tangata o lau wholafolanga. Whaafetai ia o onga, wa mātou mawhai o na maua, mai le whitu whae ma o mātou soa tangata. Whaafetai fo'i mo ni mea tāua e mawhai o na mātou a oina mai manu o le vau, o manu o le ea, ma manu o le sami. O nei foanga le atua, na whai lava I lo pule whai toa tasi. Ina ia maua le ola, ma le ngāru lue whaatasi, o mea ola uma sa whai ai lotu mai. Whaafetai I lo walo o Yesu Keriso, I le upu fola, ma oa onga sa whaia I lona ola a o soifuai. Whaafetai mo o onga tāua wa ia tufa mai ina ia mawhai I mātou o na mātou ola whetausiai. Whaafetai I le musumusunga a le anganga pa ia. Wa whai lea matsa I ala I o mātou ola a o mātou sāwawali ai I le nei malanga a le ola. Whaafetai fo'i mo upu apo ai wa mawai e lau whanau le loto tele e tau wivi ai ma faamaoni wa mawai I mātou I le nei whaitai. God of wisdom, we rejoice in the beauty of creation and the miracles of love experienced through our relationship with you and others. God of life, in Jesus Christ, we encounter your spoken word of healing and wholeness. And as we share one bread and wine of compassion poured out for us, we praise you for new and transformed lives. Spirit of truth, we celebrate your guidance as we journey through the crisis of the pandemic and rejoice in the hope that we are never alone. And as we come before God in our confession, we pause to remember your love through bread and wine. In our failure to be the church of love and grace, forgive us, Lord. In our sharing in injustice and violence against the people of the world, pardon us, Lord. In our lack of faith and courage to follow the way of the cross, remember us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And hear the words of assurance. In our brokenness, in our humanness, the Christ is one with us. In Christ we are forgiven. In Christ we are enough to be the church. Thanks be to God. Amen. Amen. O le tato tusi whaitau, o le amaua mai lea I le evangalia a mātaio. O lona mata upu e luas fulu ma le tolu. A mata o na whaitau I le whai upu mua mua. O na whetalai atu ai lea o Yesu I le motu o tangata mo na so.
ua whaapea atu, ua tie le au tusi upu, ma le au farisaio i le nofoa o Mose. O lea, ia outou usi tai, ma ia outou whaia mea lātou te whai atuai a te outou. Ai aua tō te wha o ia lātou a mio. A wā ua lātou whai, ai lātou te le whaia. A wā ua lātou sai a venga mamafa, ma le avenga tā, ma lātou whae i ua o tangata. Ai lātou te le mawhawhai, ina whaanga ioioi, ai so lātou tamai lima. Wa lātou whai, a lātou ngā wenga ina ia i loa ai e tangata. Wa lātou whaalau tele, ia lātou fileteri, ma whaatele i tuu pao o lātou ufu. Wa lātou fia foi i no fua tāua i whai ngā ai, ma no fua e sili i le sunako. Ma ia alo whaina i lātou i malai, ia tāua foi i lātou e tangata rapi. A o otou, awa nei tā ua otou o rapi. A wai to tasi la otou wa o. A otou o le auso. A o foi nei tau ta ua se tasi i le lalolangi o lo otou tamā. A wai to tasi lo otou tamā o i le langia. Awa fo'i nei ta ua o tō o. A wai to atasi la o tō o kariso lea. O le sili o le sili ia te o tō. Ia whai lea ma o tō au auna. O se whaamaua lunga o ia te ia. E whaamaulaloina lea. A o se whaamaulalo o ia te ia, e whaamaulungaina lea. Then Jesus said to the crowd and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do is done for people to see. They make their phylacteries wide and tassels on their garments long. They love the place of honour at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respects in the marketplaces and to be called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers and sisters. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and he is in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
Ia whaamanuia mai le atua le whaitawina o lana afioga ka ia. Ia tumau ia te ia lo na lava vi inga nei se i o i le whaavavau. Amen. Ja, whataro whatu le tātou aina lotu ia mawalunga i tātai sunga i whawhengainga tātou paanga me se fo i le loa o le kāresia maru Samoa o mwhai o na whisota i mai le tātou Sauniga lotu i le nei Aso Sa. Tatonu foi ia o mesia tātou nei Melbourne ma Victoria ua ieise la ngona fia lea ua maitawina ua whasosoro lava ina manuia le tamu whainga malo mesi fo i le ofisa o soifua maloroina i le tamu whainga ina ia manu puipuia lo tau soifua ma le tātou wola ia mai le nei faamaoni whaingatao o tātou whengai i le nei vai tau o le tausanga. O tūlata fo i le tātou malanga i le whaiunga o le nei tausanga. Ai vi ia le rofa ma le angari lei o le Atua, le na pule wha suifua ma le tātou wola. Iuia i na so ina tātou i whaingatā pupuanga. Ia e le mawhai o na tūla fo ina i tātou. I le alofa tū noa o tātou tū ai ala ia Jesu Keriso. O le au tū o mawhauwhaunga i tai ai le tātou Sauniga i le nei Aso Sa ia e whaavai la vai le tusi lea sa whaitawina evangelia tusi e mātai o ilo na tā upo ilua sifuru ma tolu. Ia, e whaapero na whaupuina o le sili le malo le Atua o le auauna e savali ma le faamaoni i ana upu. O le sili i le malo le Atua o le auauna e savali i ana upu. O le tala lea sa whaitawina ua anga i atu foi le tātou suenga ma mawhauwhaunga i atu se matai o i lona whaiunga. Ai a whaitau le amatanga ia olo o iai le a o ngā Jesu fo i le tā o le launga i lunga o le maua. Ia, mai le mata upo e 5 e o atu i le mata upo e 7. Ia o le tala le sa whaitauna nei ia o le pe o le wha au talaina le o le amatanga. O sisi fo i vaenga o ngā Jesu a o lo ta oto e lata i le whai unga o le tusi e mataio. O le a o ngala le a matai le fai pues ful ma le lua sa fai tawina i le so usa o se lapata inga o se fautuanga Jesu i lo na uso o le ua o atu Jesu i lo na uso o ma le motu tangata a o iai le malu le te bila o a fai tau ful tala matai o mai lava i lo na amatanga se ia o mai le mta upule luas ful ma le toru. O le tele ia o ngā Jesu o lo ulu i tauina ai, ia i lātou e ta ua o whai a onga o le ekalesia po o le nuu o le Atua. Ia le autusi upu ma le au freseio. Ia, po i lātou foi o le au osi taulanga. O le lātou tiute ma le tofi ua tofi ai. O le o lea o tangata i le tūlafono mose. A o tangata i ala ia ma le o langa i tau na sa vali ai e tu sai ma le lātou whengainga
ma le atua. Ne lai whapere whaupunga mataio ia o whaiaonga o le tulafono ma le au whalisaio. Ua no nofo i le nofo o mose o no winga. E matu fo o mose o i o se tasi o taitai ia o se tasi fo i o perfecta. Fai fo i tau i o se whamasino ia po o le sa a o atu le tulafono. Le lai whaatau iei talenga Yesu na tau ia o le no nofo e a o le nuu o le tua i ala ma tulafono le pei ona iai le whengainga i le vāma le atua. E me se fo le lātou vāwhero loa i le o langa masani i whare tangata. Ewe me Yesu, ia o tau whaalongo, ma ia o tau usi tai i ai ia lātou wa onga. Ai aua ne i o tau wha o ia lātou wa mio. Na le winga o le nāmea. Rono winga e ese le upu e whai atu i tangata, ese le upu e o atu i tangata. Ese le a mio lea e whai. O le ala lea ua, saunga ai e suma, lapata ia o no le au so. Usa ua le whai ale tiute ma le tofi o ta, ia po e ua tuu iai le mata whai oi o le awa o le tulafono, ia ma tai le nuku o le atua. Fōlinga mai o nei tai ua na o upu. Ua na o atu o le fina ngalo o le atua. Ai tu mai le lato wa mio, tu mai le lato ngā yoinga ma ngā luenga whai. E ese mai le mea lea o atu i tangata. O se lui tau le nei mo i lato umalawa tātou. Po o le tai o le ekalesia, po o le whai au, po o le whai launga, ti a kono. Ia po o le tai o le mafutanga tina. Po o le tai o le Aso Sa ma le Atua vou. Ia po o le tai fo o le nuu, ma le ainga, po matai, ua ave iei le tofi, ua whae eina, matu iai ma le matawhai oi, e tai iai ia tangata o le ainga po o le nuu. Ia whai fun tātou whapea, e au ngā fo i ni whautuanga mo tai o tātou malo. Ia, lolominga e tau o na tai ma le alofa. E te tau o na tai ma le amana ia o tangata uma. E te tau foi o na tai ma le loto mawalalo. Tau foi o na tai o se au auna. Ma tue lo loto nisi o ngataua Yesu e whaat tau iai le nei a o onga. E winga i le tai ia mai o lo o ia vaia pe tai. Ma sani wha ngai Yesu o ia le tau pue winga o le leo mamoe ma le lafu mamoe. Ia tatu whai tau foi lai le tau pasifulu o le evangelia tusia Ioane. Ia le whapea mai o le ngoi, ia e sauea e ngoi ma tau whai e le petia le lafu mamoe. Ma Yesu na o sau, ina ia lato maua le ola, ma maua ai atiri. Ia whai tau foi le tau pue pasifulu o le evangelia Mataio. Olo iai foi le tala. Tala taua lea i le fo i le tau atu Yesu lo na au soo. E iai le mea tupu i lu matu o le au mai le oti a te ia. Ia loto tele. Au mai le o le unga le na. O le au mai popo ngā. Le oti. Ai o ia. Ia o i le atua le toitu. Ia le fai atua i le o le taro sanga le tina o ia kopo mai Ioane. Le whanau a se petaio. E le whai a Yesu e avatu la whanau, le nofo le si lo tau matau ma lo tu tau ngavali.
ia e whamai le whatatau o Iesu vai auto o le malo maanga o tangata e muri mai i ate au. Ele o le pule, ele o le tofi mawalunga. Aisea, langa na o sau, o te au na atu. Ai o te le sau e au na mai tangata i ate au. I have come to serve and not to be served. Atun mo na fo ile ta o toai le o mata ua le a Yesu e winga i lona au soo a me se la to le sa tu ia le tofi o te tai ma va aia le olanga o tangata. Pe la ua sili na popole le tai i le manuia ma le tofi ma le vi inga. Ai ngalo ai le alofa ma le angalue faamaoni. Ta tonu fo yo le ta o to i se awa o ta ua mo tangata malava. Ele na cha. Ele na o le fai au. Ele na o le fai la unga po le tia kono. Ele na o le fai au Aso Sa po le tia pese. Ele na o le pale mia au tangata uma. O le ale na fe au. Ia faia mea uma o le soifua tautua ma le faamaoni. Le ala le tiute, o le ale tofi, o le ale ngā luenga ua tu mai i ate oe. Ia faia le nā, le anganga atoa ma le faamaoni. Ono winga, tātou tai, ia tai ma le alofa, ia tai o upu ma ngā luenga. Ia o fatasi, o ina e mawai le manuia. O tangata uma, ia whaia le anganga le na o le tautua ma le faamaoni. E se le tāua le nei faamanatu, tātou iai le amatanga o le nei masina sifuma le tasi o le nei tausanga, o le tātou savalia no na whaiunga. O se tausanga e sili o na whainata. O le fo isa malolo atu le totele o tātou la ngona ma ngā luenga ma mea masani e leo langa. Ai usi ta ia whaatonunga tai o tātou malo. Tai o soifua malolo ina. Ia lea tātou wa ai le tāua. Wa le furinga mai ua amata o na solonga le lei. Ma maua i tātou le toi whaafoisia i leo langa e masani ai. Ia. E nuu le atua tātou mafutanga. Ia lo fangia i le atua soifua ma le ola. Pe o na o mai ia Yesu e ala ia mataio. Tā ua ia o le tautua. Tautua ma le faamaoni. O le ale tofi, a maise lava i la tou o iai le tūlanga o le taitai. Ia whaia mea uma i le alofa. Ia whaia mea uma e vi ia ai le atua. Ai le o le vi ia ai o tātou tangata. Whaamia le atua, o ai mai le mautele. Ta maama tina mātua o alo ma whanau. Ia manuia le alo atu mo toi ngā luenga mfufuanga o le nita usanga. Ia i pēr le manuia ma le alofa o le atua. Tai ai tātou i le suafa o le atua le tamā le alo ma le ngāpa ia. Amen. Ia, o le taimi nei la awhaile te talo e whamanuia ai tātou tāulanga. Tātou te talo. Le atua lo mātou tamā, o e lava na e Sauniga le taulanga e tasi ai afi, e alai lo warpele o Yesu. Wala wina foi mātou i a mātou tai lau fe au ma lau ngā luenga i le anganga atoa ma le faamaoni. O upu mātou te fola ina i a whapena au na o ngatasi ma ngā luenga mātou te whaia. Te lelo tamau a inga sa mai, so i fua ma lo mātou wola.
tauia o le a se taulaga ua osia foaina i lau fanau tupe o taimi o taleni toe ofo ina atu e tautua ai oe ma lou finagalo ia e faamanuia lau tele ai lou finagalo i se o se mea ae fo'i atu ma tumau le vi'iga iā te oe. Amen. Ia a o le'i faiuina tatou sauniga lenei taeao e le a faia le tatalo mo manaʻoga. Our prayers of intercession, let us pray. Mātou tatalo le atua mo lau ekalesia i lana galuega tala'i, lana galuega folafola, i lana galuega tausi, galuega faola, ia e taʻitaʻi, ia e foa'i mai a'upega o le galuega, foa'i mai le poto ma le atamai e tatau ai, fai ona fa'aogāina e lau fanau, auauna ai, le agaga atoa ma le faamaoni, ia vi ia oe le atua ae le'o o matou tagata. Talo mo taʻitaʻi o lau ekalesia i so o se mea, so o se atunuu. Ia iai le mana o lou agaga, latou te taʻitaʻi ai lau galuega. Talo fo'i mo tagata uma o lau ekalesia, fa'apa'iaina i latou fa'amanuia, ia fa'aogāina taleni ua e tu'uina i ai, e auauna ai so o se mea, i le faamaoni e vi'ia ai lau afio. Talo mo lenei malo ma le atunuu o matou fai malo ai ona taʻitaʻi, i ona vaega ese ia i ai lau fa'amanuia aga le atua. Manatua fo'i si o matou malo, le atunuu pele o Samoa, faigā malo, ia o nuu taitasi, pulenga ali'i ma faipule, kalesia ese i faife'au ma taʻitaʻi, ia mese o le loaloa lau fanau ma le kalesia. Iai lou manuia le atua, matou tatalo mo matou galuega faia, ka galuega tauatiaʻe, e iai lau fa'amanuiaga. Fa'amanuia o matou matua matutua, iai lou alofa ma lou agalelei, alo ma fanau na le vaoa, feagai ma aʻoaʻoga o nisi galuega, ia fa'apea lava ona iai lou manuia ia i matou tatuatasi. E alu lau tala lelei lenei aso, ia mana mea uma, fa'atasi mai o lou agaga. O anisi mea o matou le tāua i le matou tatalo, wa e silafia tatalo lilo i o matou loto, e ala mai ai lou manuia, ia e foa'i e tusa o lou lava alofa tunoa. Tātou ma oe lenei aso, ma isi lenei vai aso fotu ai mai, au manu mea uma i le fa'atasi mai o lou agaga. Lou suafa Iesu, matou ole ma tatalo atu ai. Lo matou tamae o le langi, pa ia lo suafa, lo mai lo malo, pa ia lo finagalo i lalo langi e peo na fai le langi. Fua i mai a te matou le asu nei e matou mea ai e te tau le asu. Fa mangalo i a te matou i a matou asara. Pe i matou fo i na matou fa mangalo i natu, i e wanga le anga mai i a te matou. O fo i te ina i matou le fa sosoka, la vea ia i matou ai le leanga. Ai o le malo ma le mana a tō ma le viinga e whaurura. Amen. Ia, tātou whai u le nei Sauniga. Pese kālesia metisi tangata tau e o Iesu. Ia, usuina ma pueina e le kālesia. Tony.
mai o tātou lunga lava le alofa tunoa Iesu Keliso lo tātou ali I whaola. Le anga lei le mawai o le atua lo tātou matai. Le mawhatanga ma le anganga pa ia, nei se o I le whaavavau la. Amen. Ya, manuia le sapati, nungia foi la lo atu I fofuanga ngā luenga o le vai asu fau I le alofa o le atua. Awhitai.